Díxenlles antes de marchar a publicidade que tiñamos unha historia moi entrañable e que ten como protagonista un libro. Pero, bueno, en realidade, os protagonistas dos libros son os escritores. Pero detrás da escritora, hola Sonia, boas noites. Ela é a que escribiu este libro. Pero a auténtica, digamos, alma, o auténtico espírito que moveu a Sonia a escribir este libro titulado Risas e farras coas cantigas da boa foi precisamente a boa. Hola Mercedes, moi boas noites. Buenas noches. Que tal está? Mais ou menos. Bueno, máis ou menos eso como todos. Claro. Me decía outro, bueno, claro, mellorable, xa sabe. Bueno, pero está moi ben aquí no lugar. Nos estamos encantados de que nos acompañe. Estamos ben, gracias. Vostede ven dende a Canda, non? Sí. Vostede naceu ali, viviu ali toda a vida? No, eu nací no Reino. Ah, no Reino. Sí. Bueno, pero preto, non? Sí, cerca. E vostede dende moi pequerrecha, sendo Sonia pequerrecha, folle contando coplas, cantando coplas, contándolle historias, isto foi así? No, xa era ben grande. Ah, xa era grande. E ela gustaban as coplas e apuntabas? E apuntaba ela, mas apuntaba ela. Pero ela nunca cantou. No, nunca. O sea que ela decía chase ela sempre que estamos o mellor falando na cociña ou así, ela tú dis unha frase e ela salta cunha cantiga ou cun refrán. Sempre, ela é así. Claro, claro. E a ti ocurriuseche facer o libro e recoller as coplas da boa aquí. Bueno, e con que finalidade? Unha, home, pois por telas ordenadas, presentadiñas, pero algunha outra finalidade? Porque me parece interesante que se garde, porque non deixa de ser cultura, e sobre todo para min vindo dela. Despois pensei en facer un libro nun principio ia donar os beneficios del, donalos aos nenos con cáncer, pero bueno, como non se vai a vender este libro, o que decidín foi doar os libros e a través das cantigas, mentre as persoas o lexan, poderlles transmitir o espírito da boa, que son esos espíritus lindos, positivos e maravillosos, ¿verdad? Que nos van transmitindo e deixando estas herdanzas realmente fermosas. Porque este libro, pues ti envía yo a Asociación do Cancro para que os rapaces, os enfermos, os nenos lean, se divirten, canten, e ademais tamén colabora en envían estos libros para o servicio de pediatría do Hospital de Ourense, para que os nenos pequenos pues tamén estén ali no hospital. Esas horas nos hospitais sean máis agradables. Claro que sí. Claro que sí, verdad, Mercedes? Sí. Vamos a facer unha cosa, porque están no escenario unhas rapazas que son as pandereteiras de Cea e elas van cantar coplas das que están aquí recollidas, que recolleu Sonia, a neta de Mercedes, e que están aquí neste libro e hoxe lles presentamos aquí. Vámonos a escoitar, Mercedes, parecelle ben? Sí. Pois veña, vámonos divertir e darlles un aplauso moi forte a Mercedes e a Sonia por esta iniciativa tan entrañable. Cantan a punta dun toxo. Moito me gustan a min as nenas de pelo roxo. Rapaciña pelo roxo, compreche un peine dourado. Se chegaras a ser miña, xa tería ese cuidado. Venga, arriba la plaza, la plaza la canta, no se compra ni se hereda. La repartió Jesucristo y a mí me da cocinera. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. ¿Para qué quieres el peine si no te sabes peinar? ¿Para qué quieres amores si no los sabes cuidar? Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Por un asino de mole hay un mar en oliveira. A todas as más non merda menos a miña viñeira. Ay, la 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 la, ay, la 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 la. Baila Manueliña, Manuel baila, baila Manueliño con Adelaida niño, con Adelaida, baila Manueliño, Manuel baila. Arriba, una rimando.
caldo, niña, comelo caldo. Arrimar, arrimeime, fun arrimando. Baila, Manueliño, baila con ela, que si non te refaixo, presa choela. Presa choela, niño, presa choela. Baila, Manueliño, baila con ela. Pero lugar. Bueno, vendo un lugar nada máis. Dende Sigüeiro. Dende Sigüeiro. Sigüeiro. Oi, que ben. Que tres rapaces bonitos. Suiza. Hola, Suiza, boas noites. Vamos a gastar o nome a Suiza, Breitenbach, Suiza. Vamos a gastar o nome a Suiza. Animando a España dende Suiza. Mira, de Mira, CEA. banda de gaitas de CEA. Están as pandereteras Que de CEA, celebra están con nos. 20 anos Muy ben. de vida. Esa banda de música de CEA. A ver, vamos con chiste delito. Veña.